Kublaya P. Waroki Praloki was now suk wopat yaki video how new channel. The Hakanika video kwa opens now chapi, where kam wakre kawi neki ISO certified company kawa hajwai. The chwa was dang a hamdam we subscribe your new channel, where kanyon how to bell wa to kanang we obtain cho pyo yaki video what made the tons dangi. Kawi niki ISO certified company de kam wakre ko khat ngut ki kanthai neibynta ki permanent post walait haka office yong ka wa hajwai wei kani ka company de kam ko lengut na jwai lengut na amlarem lengut na kleriet wa lengut na shangpung wei waro mut khat ngut kat kam ijingkwa yong kani ka company ki candidate wa apply ya ini ikre to uman ki wakre chitam wei heya to wakitu ki waya wana amlarem kleriet wana shangpung le mboy auri nei bha kani ka company de ko le ithausa iwabiang wei memkam usu chitangka le wei heya to wan wakatu lob daw su ko ya phi base haka performance yong phi namo chong he kre chitom yong phi wei ite to nakanya 1000 tangka chibnai hadu ar phau 1000 tangka chibnai te yo ye ki YouTube wa company cho ye phi u phone hakini ki phone number nru khande not khande nru r not le so lane nru not khande so san phra so rr wa ye phi u phone nadu khatwi waje step hadu nya waje janmet tele da kwa phi wo man ki wa nang kong wo yo ye ni kre hampan slam de chim ya ka kabu wei phone man tu wet te du ki ni don hi ki wa kwa open snyao chapi ye subscribe wei like ye ki video khanang wa yo ten cho phi yo ye ki video wa thame khub lej bon